Hamjambo wa ndugu wangu wa Kongo, na salimu sana. Na mbele ya kuendelea, nilipenda kumijulisha kusema hapa kwetu Kindu tunakuwa na faji moya, tunakuwa na mezo moya niko natumika kazi ya video hapa kwetu Kindu. Bila kuwafichika ndugu zangu, kama muko na tafuta, muko na besoin ya kuwa filme mzuri, filmage ya kalite, muko na besoin ya kupata video ya mzuri ya kalite, utukontakte, utaangalia pale chini tutakutilia adresse yetu yote ya masite yetu yote mbalimbali. Sasa sisi tunapatikana hapa Kindu, na en plus ya adresse mingi au maadresse mbalimbali, utatukontakte pale chini ku numero yetu, utatupigia, utatupata. Tunatumika seremoni yote, iwe mariage, théâtre, iwe ya buloji, iwe ya nini, mafilme vile ya cinema, iwe ya makonser mbalimbali, mafilme ya buloji, mafilme mbalimbali, unatukontakte tu kwa hapa. En plus tunafilme clipe cantique, rap, challenge, création des affiches vile tuna créer maafishe ya qualité ya maseremoni mbalimbali. Mnaweza kuwa na maseremoni ya kanisa, mnaweza kuwa na seremoni ya mariage, ya mafete yote mbalimbali, maafishe ya clipe tunatia. Donc tunatengeneza kila kitu, mafoto ya qualité, tunatengeneza kila kitu yenye inahusiana na filmage ya magrupe mbalimbali. Donc en bref, wetu kama utapenda kutupata mbio au kama utakuwa na lazima yetu zaidi, tutawasiliana pale kwa namba yetu tutatia pale chini. Angalia adresse yetu yote pale ya masite mbalimbali, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook na WhatsApp. Tunatia pale chini, utufuatilie sana na usituachilie, na tutaendelea kusimulia baadaye, na tutaendelea kusimulia katika hiyo namba ambayo tunatia pale chini.